السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچھس نثار احمد صوفی اوتر آو مومن صٲبِ ببگوم رحمۃ اللہ علیہ صٲبن عرس مناونہ تہٕ تس صاحب سٕنٛدۍ مشہوٗر کلام آیہِ گٮ۪ونہٕ یتھ منٛز مےٚ اکھ کلام بوٗز تہٕ بڑٕ پسنٛد آم کلام اوس سہل چھا عشقٕنہِ ژنٛجہِ درُن یے تہٕ مےٚ کوٚر تمے ساتہٕ پننہِ جایہِ ارادٕ زِ بہٕ ونہٕ کاکس اتھ کر تہٕ مختصر تشریح تہٕ خٲر وقت میٖلِتھ ووتُس کاکس نِش وانس پٮ۪ٹھ تہٕ موقعہٕ زٲنِتھ ووٚنمس کھوٗژ کھوٗژی کاکا مومن صٲبنِس أکِس کلامس کرکھ نہٕ تشریح کاک ووٚن دوٚپُن زانٛہہ یِہکھ بے غرضہٕ مےٚ دوٚپمس اسان اسان ہتا ییٚتہِ نہٕ خۄدا صٲبس نِش گژھان کانٛہہ بے غرضہٕ ژےٚ چھُتھ نا بوٗزمُت کُسُے یی ژےٚ کُن بے غرضے کس آسہِ دِلس تیٖژ وُسعت یہِ بوٗزِتھ کُملٲے کاکن وٕٹھ تہٕ دوٚپُن اد سا ون کُس کلامہٕ مومن صٲبن اوس تہٕ مےٚ ووٚنمس سہل چھا عشقٕنہِ ژنٛجہِ درُن یے رژھِ رژھِ مژھِ ماز کھیوٚن یے لو تہٕ کاکن یام یہِ شعار بوٗز تام ترٛووُن زیوٗٹھ ووش تہٕ دوٚپُن ہاے ہاے کیٛاہ ونَے یہِ عشق یہِ عشق نہ چھُ کوٗشش کرنہٕ سۭتۍ نہ علمہٕ سۭتۍ تہٕ نہ عقلہِ سۭتۍ حٲصِل سپدان بٔلکہِ عشق چھُ عنایت فقط عطٲیی البتہ اتھ عشقس یا امہِ کٮ۪ن امتحانن درُن حبہ چھُ انتہٲیی مُشکل دوٚپُن توے چھےٚ مومن صٲبس کرٛٮ۪کھ ژٔجمٕژ نیٖرِتھ سہل چھا عشقٕنہِ ژنٛجہِ درُن یے دوٚپُن مومن صٲب چھُ صوٗفیانہٕ استعٲری یا تمثیٖلی پیرایس منٛز فرماوان زِ سہل چھا یہِ عشقُن نہ ہٮ۪کن وول بار تُلُن یہِ برداش کرُن یا امچہِ ژنٛجہِ یعنی امہِ کِس وارس درُن یا سہل چھا امیُک نہ ژھٮ۪تہٕ گژھن وول نار ژالُن یا اتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم روزُن دوٚپُن امہِ عشقٕچ مثال چھُ شیخ العالم صٲب رحمۃ اللہ علیہ یِتھ پٲٹھۍ دِوان فرماوان چھُ عشق چھُے کُن گوٚبُر ماجہِ مرُن سۄ ہے میوٗٹھ اوہر کرِ تہٕ کٔہِو یعنی سۄ کِتھ ہیٚکہِ پتہٕ زانٛہہ سۄکھٕ سان زُوِتھ زِندٕ روٗزِتھ دُنیاہس منٛز لٔسِتھ بٔسِتھ تس روزِ یہِ دۄکھ تہٕ چھۄکھ ہردم وچھس کوٗران یا عشق چھُے گنہٕ تُلرٮ۪و بے برٕنۍ سۄ ہے سۄکھٕ دمہ برِ تہٕ کٔہِو یعنی یس أنٛدری تُلرِ بٕچھن ٹۄپہٕ دِن سُہ کتہِ روزِ سۄکھٕ سان یا قرارس منٛز دوٚپُن یِتھے پٲٹھۍ چھُ شیخ العالم صٲب عشقس متعلق بیٛاکھ مثال دِوان فرماوان چھُ عشقس منٛز ژالُن چھُے وٕزمل تہٕ ترٹے ژالُن چھُے مندنِس گٹکار ژالُن چھُے پربتس کرُن اٹے ژالُن چھُے منٛز اتھس ہیوٚن نار ژالُن چھُے پان کڑُن گرٹے ژالُن چھُے اِکوٹہٕ کھیٚنۍ زہر کھار تمہِ پتہٕ چھُ شٲعر ونان رژھِ رژھِ مژھِ ماز کھیوٚن یے لو دوٚپُن بقولہِ صمد میٖر صٲب پنُن ماز پانس کھٮ۪تو ہتو ؤنۍ ؤنۍ بوٗزُتھ نہٕ زانٛہہ یعنی تمیُک مطلب گوٚو نہٕ زِ عاشق چھُ پزی پنُن ماز پانس کھٮ۪وان حالانکہِ سُہ حرکت کرِ نہٕ اکھ دیوانہٕ تہِ البتہ مُراد چھُ نفس یعنی دُیی حسد بۄغُز نفرت غٲر ضروٗری خٲہِشات شرارت یا ژکھ ژٲپِتھ پانس نہار کرٕنۍ یعنی کھیٚنۍ دوٚپُن زرگر صٲب چھُ فرماوان گنہِ کر پننِس اولادس یعنی اولاد دٔپِتھ چھُ مُراد نفس یُس ساروٕے کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ انسانس آسان ہنہِ ہنہِ ماز لایہِ دٔریاوس یعنی اکھ اکھ خصلت ژھٕن ژٔٹِتھ تہٕ ژٲپِتھ دٔریاوس یُتھ یِم یِرٕ گژھن
تو واپس ہیکن یت یا پچیے من پنن کرتس نہار نت ہرگاہ من اجازت دی پانسی کھیک مطلب ختم کرت پننے یت وجود چہ قبر اندر کرک دفن خیر ام پتہ ات استعاری یا تمثیلی پیرایس من شاعر امہ کلام کس بیس بندس من فرماون دپان پننُے خوٗن گژھِ تریشہِ کنہِ چوٚن یے سُے گژھِ ژانگہِ زالُن یے لو تمہِ کے گاشہِ گژھِ پان پرٛزلُن یے رچھِ رچھِ مچھِ ماز کھیوٚن یے لو کاک و دوٚپُن امیُک مطلب چھُنہٕ زِ سٕژنہِ سۭتۍ دِمو کُنہِ رگہِ ترٛوٚنٛگ تہٕ گِلاسس منٛز خوٗن جمع کٔرِتھ چٮ۪مو بٔلکہِ چھُ مُراد محنتہٕ سۭتۍ یِم وجوٗدی عنصر بطور آلہٕ بطور ہیر یا بطور ذریعہ استعمال کرِتھ سُہ گاش سُہ ژونٛگ سۄ زان پٲدٕ کرٕنۍ یۄس انسانس باطنہٕ کِس ظلماتس اندر گاش بٔنِتھ تس پنٕنۍ اصل شخصیت پنُن آسُن پرٛزناونس منٛز مددگار بنہِ بقولِ شمس فقیٖر صٲب خوٗن زال ژانگٮ۪ن لولہٕ گاشہِ پکھتو حالہِ دل سپدی عیان تمہِ پتہٕ امہِ کلامُک بیاکھ بند زیرِ روٚس زیرٕ بم گژھِ وزُن یے سِرٕ پٲٹھۍ گژھِ بوزُن یے لو دلہٕ کٮ۪و کنو سۭتۍ کن گژھِ دیُن یے رچھِ رچھِ مچھِ ماز کھیوٚن یے لو زیرِ روٚس زیرٕ بم گژھِ وزُن یے دوٚپُن یعنی سُہ سوزِ بٲتِن سُہ زیرٕ بمُک ناد گژھِ وزُن یُس زیرِ روٚس آسہِ مُراد یتھ نہٕ انسانس یورٕکۍ زور پٮ۪ن لڑاوٕنۍ یعنی سُہ چھُنہٕ کوٗشش کرنہٕ سۭتۍ وزان بٔلکہِ چھُ سُہ کُنہِ تہِ ظٲہری آلہٕ نِشہِ ماورا اکھ غٲبی سوز الہی ناد یتھ کُن مومن صٲب شوقہٕ والٮ۪ن عاشقن توجہ چھُ پھرُن یژھان سِرٕ پٲٹھۍ گژھِ بوزُن یے لو یعنی سُہ سوز سُہ ندا سُہ آلو گژھِ پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ بوزُن یعنی ظٲہری شورٕ شر تہٕ دٮ۪مٲغی خیال پتھ کُن ترٲوِتھ اتھ کُن توجہ پھرُن مگر دلہٕ کٮ۪و کنو سۭتۍ کن گژھِ دیُن یے یعنی یہِ سوز بوزنس چھِنہٕ ظٲہری کن لگان بٔلکہِ دلٕکۍ کن یعنی غٲبی کن توے چھُ دارس پننس نار گژھِ دیُن یے گار گژھِ وارٕ ژاپُن یے لو کھارس اشکٕنِس کھارٕ گژھِ دیُن یے رچھِ رچھِ مچھِ ماز کھیوٚن یے لو دوٚپُن دار دٔپِتھ گوٚو بظٲہر لٔر مکانہٕ مگر مُراد چھُ اتہِ نہٕ ظٲہری وجوٗد یعنی دھیانس اندر پوٗرٕ پٲٹھۍ ؤسِتھ اتھ منٛز گُم گٔژھِتھ ظٲہری وجوٗدس نار دیُن یعنی پتھ کُن تراوُن مگر کِتھ پٲٹھۍ گار گژھِ وارٕ ژاپُن یے لو گار چھُ مُراد اکھ سفید کٔنۍ مگر اتنس چھُ مُراد نفس خیال یعنی نفس خیال خٲہِشات پتھ کُن ترٲوِتھ دھیانس اندر وسُن اتھ اندر مکمل راوُن چھنہٕ سہل کتھا بٔلکہِ چھُ حد روٚس مُشکل یعنی بمثلہِ گار ژاپُن کانٛہہ کٲنٛسہِ ونان یہِ گوٚو شیشتٕروٗ کرٕ ژاپُن اشکٕنِس کھارس کھارٕ گژھِ دیُن یے کھارٕ دٔپِتھ گوٚو امار شوق تڑپ یعنی اتھ اشکس اتھ امارس گژھِ کھارٕ یعنی کھہرن دِنۍ تیزی دِنۍ شارپ بناوُن اتھ زیادٕ زیادٕ وُتٕج دِنۍ تاکہِ یہِ اشک روزِ سدا بہار قٲیم و دٲیِم تہٕ وۄنۍ امہِ کلامُک بیاکھ بند ژیر گوٚے ڈیرٕ پٮ۪ٹھٕ ہیوٗ سکرُن یے دارِ کِنۍ گژھِ نیرُن یے لو اشکٕنِس زارس گژھِ گِنٛدُن یے رچھِ رچھِ مچھِ ماز کھیوٚن یے لو ژیر گوٚے ڈیرٕ پٮ۪ٹھٕ ہیوٗ سکرُن یے یعنی ییٚمہِ فٲنی سرایہِ منٛزٕ نیٖرِتھ کر وۄنۍ کوٗشش تتھ حقیٖقی وطنس کُن واتنس ییٚتیُک ژٕ اصلی بسکیٖن چھُکھ یعنی
ییٚمہِ کُلُک سُہ اصلی جُز چھُکھ تتھ کُلس سۭتۍ رلنُک کرون سکھر یعنی کوٗشش مگر دارِ کِنۍ گژھِ نیرُن یہ لو یعنی تتھ وطنس تتھ منزلس تام یۄس وتھ چھِ سۄ چھنہٕ نیبرۍ کِنۍ بٔلکہِ چٲنسٕے وجوٗدس اندر چھُ اکھ بٲطنی دروازٕ یا دٲر یپٲرۍ ژےٚ نیرنٕچ کوٗشش چھے کرٕنۍ مگر أشکٔنِس زارس گژھِ گِنٛدُن یعنی یہ دٲر مُژراوٕنۍ تہٕ زِندٕ پانے مٔرِتھ تتھ کُلس سۭتۍ رلُن چھُ زارٕکۍ پٲٹھۍ پانس داو تراوُن البتہ مدہوس نفس گژھِ مدٕ والُن ادٕ گژھِ حدٕ نیرُن لو اصلس سۭتۍ گژھِ وصل سپدُن رچھِ رچھِ مژِ ماز کھیوٚن لو حالانکہ اکثر چھِ پران مدہوس پان گژھِ مدٕ والُن کاک و دوٚپُن شیخ العالم صٲب چھُ فرماوان نفسی کوٚڑُس أٹی أٹی نفسی کوٚرُس پشیمان نفس چھُے مدہوس ہانکل ژٹی نفس ییٚمی روٚٹ سُہ ووت لامکان دوٚپُن خٲر غرض چھُ مدہوس یعنی پاگل ہوس مراد چھُ نفس مدٕ والُن یعنی قوبوٗ کرُن ادٕ گژھِ حدٕ نیرُن لو یعنی ییٚلی نفس قوبوٗ گژھی تیٚلی ہٮ۪ککھ حدٕ نیٖرِتھ یعنی فنہ جامہٕ پتھ کُن ترٲوِتھ تتھ لاحد وطنس کُن نیٖرِتھ ادٕ اصلس سۭتۍ گژھِ وصل سپدُن یعنی تیٚلی چھُ ممکن ژےٚ گژھی تتھ اصلس سۭتۍ وصل گژھنُک تجربہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھی گاشو گاش تھو گٹہٕ کُٹھِ کُن پانہٕ گژھِ مٔنٛزۍ نیرُن لو لاحدی جلوا گژھِ پرٛزنُن رچھِ رچھِ مژِ ماز کھیوٚن لو گاشو گاش تھو گٹہِ کُٹھِ کُن دوٚپُن گاشو چھُ مُراد یِتھ کٔنۍ أسۍ کٲنٛسہِ چھِ ونان مالیہ شوشا جگرا یِتھے پٲٹھۍ چھُ لفظ ورتٲوِتھ گاشو یعنی گاشا بٲطنی گاش یعنی بٲطنی چشمہٕ تھو تتھ أنٛدرمِس ظُلماتس کُن ادٕ پانہٕ گژھِ مٔنٛزۍ نیرُن لو یعنی تمہِ ظُلماتہٕ مٔنٛزۍ چھُے پانہٕ نیرُن بلا خوف ادٕ لاحدی جلوا گژھِ پرٛزنُن یعنی سُہ آنتھرُس جلوٕ سۄ حقیٖقت سُہ لاحد آسُن گژھِ تگُن زانُن پرٛزناوُن تہٕ کلامُک ٲخری بنٛد مومِنو ییٚتنو کٲنٛسہِ روزُن یتِمو لاگیُت ہُن لو تاون چھُ دُنیا یُن تہٕ گژھُن رچھِ رچھِ مژِ ماز کھیوٚن لو دوٚپُن مومِن صٲب چھُ چھیکرس ونان ییٚمہِ مٲدی وجوٗدٕچ دٔلیٖل زِ یہِ وجوٗد چھُنہٕ کٲنٛسہِ پوشوُن بٔلکہِ کایناتس اندر یہِ کینٛژھا چھُ اتھ چھُ تغیٖر و تبدیٖل زیُن تہٕ مرُن سوایہِ نہٕ سُہ آسُن سۄ حقیٖقت یۄس انسانس اندر پوٗشیٖدٕ چھےٚ یتِمو لاگیُت ہُن لو یعنی ییٚمہِ مٲدی کٲیناتُک پرست مہٕ بن ییٚمیُک متھو تمہ کیازِ کہِ تاون چھُ دُنیا یُن تہٕ گژھُن یعنی یہِ دُنیا چھُ ناپایدار تاونُن بازار پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھُ یُن تہٕ گژھُن تغیٖر و تبدیٖل یا ریسایکل یعنی شوس سورُے نہٕ زیُن تہٕ مرُن روس سورُے نہٕ اتہٕ گتھ تہٕ یہِ اوس کاکہٕ سُنٛد مۄختصر شرح مومِن صٲبنِس اتھ کلامس تہٕ بار بار چھُس عرض کران زِ کاکہٕ سٕنٛز تشریح یا معنے چھُنہٕ حتمی اختلافس چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ گُنجٲیش بیٚیہِ چھُس بہٕ ذٲتی طور گُزٲرِش کران ہرگاہ کٲنٛسہِ نِش کُنہِ لفظُک کُنہِ شعرس امہِ کھۄتہٕ بہتر تشریح آسہِ سُہ گژھِ کومنٹس منٛز ضروٗر لیکھُن تاکہِ رہنُمٲیی سپدِ تہٕ کاکس تہِ ونو کاکا پھیرٕ ہسا چھُے البتہ اگر مےٚ وننس منٛز کانٛہہ کوتٲہی آسہِ گٔمٕژ بہٕ چھُس تمہِ خٲطرٕ معذرت خواہ تہٕ مےٚ باسان أزکِس گوٚو سٮ۪ٹھاہ بِہِو خۄدایس حوالہٕ السلام علیکُم